što se vidi u gradu. To je sramota. Sramota. Ovo barbari, vandali rade ovako. Oni koji su plaćeni po ratnom plijenu i ratuju po ratnom plijenu. Sigurnost, šta je sigurnost? Sigurnost mora biti organizirana. Ona ima kontrolu situacije, vojna policija mora slušati. Ona je izvršioc, tehnički izvršioc. Ona je čuvar pravilnika oružanih snaga. Ona garantira njegovo izvršenje i aplikaciju na terenu. Politička djelatnost. Ne vidimo niti plakate na ulici, niti zastave na objektima glavni. Ništa ne vidi, gdje je to?
je istina, voda duboka.